Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kesurok nisit kebayat namanya napo surok Chlong bypass surok Maulai bypass mesau pelecap bahir rembang kadang poy haduh nih kesurok kata nama jurep MP MLA Mamrai MP Dr. Kisangkon jurep mereka surok Unong pentraya kesurok na Maulai bypass cedu Bhairambong ubadai na Kolkata. Uklaman poy habau MP ke Lok Sabha na Shillong constituency u Dr. Diki AJ Singkon. Baru MLA ke VPP na Maulai constituency u Ba Bright Starwal Marbanyang kilit jurip mentakasi. Kajing temu bencana yang kesurok ke Long Ben Penpoy cedu Umroy Airport. Kebalamang pisah ke Sorkar India lingba ke North East Special Infrastructure Development Scheme. Haga jingjengai ke Bakat Sau point arspa hanya bukanai kilometer. Kebalamang pisah hadu lai pesau keluar tam. Batsan kilometer na CRF ke Banpoy Shaduk Bhairambong, Ribhai District, Balapentre de UMS Abhoi Charan Bakshi, Purba, Medinpur, West Bengal. Hakani kejing jurep uba Bright Starwal Marbanyang beru Dr. Diki Singkon, kila penpau kejing bom sengawi hab, haba kilawan jurep biang mentagasngi, une utrai jong ke MS Abhoi Charan Bakshi, Purba, Medinpur, West Bengal, uba pentre yakani ke surok shimlawan poi, dak ba aida ba kelingsun ke bamau usyong shimlawan syu. Hakajing kren bat uba Bright Starwal Ulayat hu bakal ke surok kalayat kumbah niyo pesan kajing pentre bat kumbasan kilometer ladap ban siang rong. Ulayat hu anda ladap ke surok kajing bentai ki pat ba jong ka Maulai constituency bat ki pat ba ke jela namar kila banyat nak ke surok ke Banpoy Shaduk Bhairambong. Hakani kajing let jurep layadon lang UMDC ke Maulai constituency uba Edison Kharumnut bat ki engineer ke tenat PWD Roads. Itu kalau umila Pak Wan masuk klaim Wan ro di kontak nakal ketah. Nakal ketah. Boleh mantap. Last time kamu kan? Ini bantik. Yang saya tahu dari bawah. Shooting. Saya dah nak warning sah. Aku nak buat inspection. Siapa mesti lah ayu ke concern lo flight. Kalau I don't engineer. No, that's a lame excuse. Ni mula nak accept kita. You are the engineers. Engineers. So why is he not coming? Ya Contractor? So flight has been cancelled. No, that is just an excuse. Because last time also when we came for inspection, he was not there. He knows since last week, no, that we'll come for inspection. For Monday we keep reminding. Just the last warning for you. We won't allow this kind of it's lax and You your can't take it like they know when Yeah. you come for inspection. See, sir, sir is busy, but your boss is just sitting there, Kolkata. That is not the way. Who's your contractor? Bakshi. Baxi. Is he Baxi? Abahai Bakshi. They na From Kolkata base. Kolkata? Yeah, they Kolkata base. This is not the way, no? No, we can understand once or maybe, but twice. Yeah. This is the second time. This is the second time. Tell him, sir, very upset. MP very upset. MLA very upset. We also very upset with your behavior. Since Serious last week, behavior. informed, You call no, him? that you call Try to call him. Mengaladap phone uklam sim. Yeah, Let him call. Let him call. Maybe he take a call from him. Not from us. They have GSB plus ketika apa plus the film yang buat mix ni. Tak dan lepas. Stop temlong. Temlong show. Kalau morning mix mana plan? Plan niya. ikut pada konten temlong show. Dia minta tadi improve kinala. Di balong-balong menteri. Hai minum mantra. Improve mini shoulder dia. He drain. By December. The extension time upano do December. Em golong gum ni bisa teng gorkom ai time of completion gan. Kabis kilometer steng no 1 year 24 months. Katsan kilometer. Katsan do ai gajo bete. Kemudian extension time of completion gan. Ni im juang ba kata 1 kilometer ngin attack 6 months 7 months. Kajo ba kata time of completion. Kayak neret. Ai kada gajo tumtong tay ngalong. Ka habidi pa kanika jing one jing even inspect tasi kanika ba ar pa kanika surok kanika nisit kanika don khatsau kilometer pat nang thie pat karon sa hoi pat ka scheme kabadi kumba some 5.2 kilometers te kanika surok aku tu por bagaimana inspect ni kam patarung nama kanika surok tu por kadang dang sedang ban mat ban ka rong kan pat siang tenri kumba kalong menta ka progress kelayan kan dia te kumba san kilometer te kala depan ai black topping san kilometer te ka
masak tak kirang pentrai setia ke jengkiang ke way kadon kumba south li ke jengkiang akan dia kan set te kini ke jengkiang kadon ke bang padam te ka progress of work kumba kalong hania kat kumba jing batai nak liang jong engineer kamat dangi khen bet nak physical kan work jong kene kam tak kamat aku melu kumba 70%. Dan dari habis dia buat kajing siang ni karong pan kadang long tak kumba 1 kilometer nak kat 1 kilometer nak kena sen sen makawan hi sen makadan hi ka surok hi kajing mantoi kan don pai kani ka surok kumba ong hi ka snong mulai pi ka snong mulai langi kran la da ka bahal na ka sniu la da ka bun ka surok ru apo snong mulai kan mau ka jingkur ku kam le ta kinong mulai nama ka snong mulai kalau kum ka git we nak kamta baro hi nya ne te ka jingkur ku hi kan long nam ta u pai ba baro kan thup kham tam ngi ki nong mulai Nung dapat nak serok kan lawan premium ke ISBT nomor tu bisa binyak serok pasti. Kanyo em kata ngan thai kata kasong po ki officials jonga pidudi lene ka government ka ban pet ya kata namar kamdi ya tangka dia serok namar kumung ya sko kan ki official ki don sekiwe par ki alternate route ki baki pan kreat nam ta kata. Tu pi bener habis dia bakan surok slam. Habis dia bakan ni hajing sha kan ni ru kelayo extension. Kini kesuruk mah, kelayo extension, bat kini mentala extend hadu umai December. Habis dia bakal kini set, bat ketuk ke komasa 5.2 km sekitar CRF scheme itu. Tiga tu kelayo extension ke hadu umai December. Total length ni kat sao plus 5.2 ke bat kat kendai point 2 kat kendai. Kumba kat kendai apa 4 km. Bisa ke Kani ka total larangan bakla ni ngala umur ni haji tho atai kadi kanisit kadi 20 cruise kat no 20 kumtai nom la ai specific kan tama kadi haki arpo kilo kani do por kan nun hadin ni kata kani ka extension kadi hadu December kan hadin ka extension kata kadi ka ba layo December by December kabut kadi ki kum ke jingong juki long by December takla ada pikirnya ni ko bening ko e nga soban panpao ka jing sngongo e ka sarkar India balangba ka ni ka PMGSY e ka state ka jong hi ka long ka jing ko kra vi pet na do ka PMGSY 1 2 but 3 no ila yo surok jan kot 2000 km bat haki jington ni surok ka ba khat lais pa khat rio ligi ki surok ki ba Jong jong kita ban Rio Hajar dula kilometer. Te pada kaba negeta kumba san Hajar kilometer kiladap. Te bat sisa soban aingu sarkar India ngam tenteng ladam din sarkar India ngam tip sanungin poi ha kabidai buka surok. Te bang sun ai kubleru wat ya ka department ru sa pek jong chief engineer ko pek ya ka PMGSY kiba hot kila shimkia kan ring don tai wi jing kan tho kre ru namar ba kai kam ngasham kalong ba kidon kini ki akabe ba ki ai kini contract asmo ba kidon kam ru ban pe namar teng teng yo don contractor ula bon plat ki kam ki ba yo ban pentrei kan hadu umla shu ban trei mo agapor ka badai ni ka surok ka ngai shwan pe mentan ru yo kalong ha kata kadur akaba let's say to contractor la bon pa kiting trei ma shu ban mo ban ndem te ga so ka long ka padon kam na shu kadi ka jing ai jingmut kaleng ka jonga ba akaba ki ai ki contract ki ban pe kat no tri contract ka ban ki kam ki tra don ba ki wat te ban don la ban let's say ban ka limit kna ba kanum deko bre ya ka ban pendep itu ki kam di tai di ka mat ka ngakwa ban kan ai khlei ka sarkar India ka panyo hangi kene ka PMGSY ai khlei ka chief engineer jong ka PMGSY dan kan per officer bat kumbang ka jing ai jing mut kalong ba ni hapan pet ba ki contractor mo ki di ban jo iki kam kat ka bor ka jongki te ga bide kene ka slok ko ba ong MLA jong ka mulai sisa ka kam kala suki sa palat te bang asko la da kum kini ki suki
don kam ban se ban impose the penalty na bakan ong ka kan bo yang gitu kontraktor bagi sokho bakimla ban su kidi ban sim khiai ka kam bagi sim bekam don kan no ka kum ka penalty tamot kin trei mon kin le mon bat ha bakut kabu kajing ya ki pat ba hi kumba sayo sko kajing o jumi pat ba bat takta hiru ya ka mau ya ka lek kawan hi te nakalian kajongi habingi pet kumtu shisha kumo ka bright wi long ba kajing pentrei gitu surok te kala suki bab na brong show palat te bat skoi padu na ki ba bright la keren ni kata ngasku ban bian skoi hi kan ka PMGSY kamdei ka national highway mau kata ngi ban sotho kum ki pat ba te bat namal ba kadai ka surok ka balamang agaba ki load bani ki kali ki bari banya nang tu se kimdei ban palat dia ka load ka bale se kandai ton te nga kentu ya ki snong agaba ki don kini ki surok PMGSY kwa bagi di surok kenong ka jingkerku ngapan shimru ya ka jingket kle penginum ailat ya kini ki kali ki bakit palat ya mau palat pot namal de ya di kali ka kata pat ya ka surok te manu bodok nong biang pat ba te kali yang cuma kentu pangin don kajing kit kle kum kinong sok snong bat kituru kiba lese kiba berkat ba kadi ka surok pat ba ni ka bomon em kam na balu ta lese mu national highway ka ba ki surok kiba mo kiba kit kalot ko bon kit pandon kam ka tu rei kini ki surok kum ki surok snong ki surok PMGSY kim la ban kit babanya tu kat pat kalot nomor ka kan snew ya itu ka surok tang sipor kita nak lihat macam mana. Halo kenika surok listen tetap hilap no. Kumba kelong hi jat kadang dei ka barang kidang penteri kam ke duk menta kat kum pe chongi i ka ta kajing penteri kam i kani surok ka ya tambah ikan niru kalong hagaju hi pa kidei hi ban penteri hagapor kum balai kut kat bala mateng tengki ai dau hoi baslap kani katai iga bor mariang rei teng kala sudoi tang kajing ai dau bro we kumtang nakaliang ka chongi nakaliang jongaru kumtung ya persyahi ban pudin surok ba ada yang terus di center ba pendap terpon kapor den mandala slam teng ka kata pala ya haka dia toy nagdo surok para ka kapor se ya ka cost mah chong to ka surok ka namdon ka cost escalation nomor ba kila 100% ya surok tambah try pa pentrei ni ka mat ai daw agar sale em gitu ki ya kan ka surok tu pada milash maham yu lalu la ya penso ba kan hapan kadang kajing simsting jong u in selek ka don kam nakaliang ka department but nakaliang ka jong iru le ya ka ba ni kan le